Ebusia ha air attention TV so we be akwaba e de baso nsem a Tvgh e wo Ghana mem ha say social media so lifestyle entertainment and e be so more e attention TV so subscribe and patch subscribe mama on like yes like comment and share you could be on Facebook and so attention TV page follow like comment and also share to be the first to get the videos no your notification bell no so and so efa mama na bibia ento di and then some of to dwa every Manasseh aso ye na we ana wo chire ma chire se ka me akoye se ebi mu e de we no wusu bempa enim atwitwu form na so da bida eni kwan kra se obi akoye sofo ana so akoye reverend ana so akoye nyankopon nipa kra de sinto o nipa ho nti e de kra nipa ebe fum obi ana so be ye bone na so nyame mosra wode astra no nko ade se nipa no kra e was seen to be crab 100% kwadia ne mosra na se ne ngosra won so no kwadia e was send nipa anase Ghana for yebu we ni na ode akoma revenue usu bempa we che ma kire se e kam yakọ nkofo ebre e de revenue usu bempa enim ye form bako ene amankra do na o kaye ni na e kam yakọ revenue usu bempa etna TV so e hye nkom bi e de fa amankra do ho a sesia no abem Manasseh ana e chirem yebekọ ni akotie bra revenue usu bempa e ka asemi ni Manasseh so nsema ode ebe kan ho ebusema menka o se foundation ba kope ana asema medi jumede ebe somo Exp0see University Foundation the number N05483029855 emo also wo Exp0see University no friend na woni no endi ho komo eyem papa Apostle Dr. Tvgh bempa ede enumi bi tuwiem na enumi na ye adwuma na ene na me be kire Ghana fo so wo Ghana don't joke with Apostle Dr. Tvgh bempa oye nipa oye fonso ayebeka oye boni ayebeka but ne musra de we always have to praise the anointing on the man. We need to praise the oil on him every day. Yes, when you go wrong, essence wo ye dipenti ye be kase papa go wrong but me say ne musra de we can never dispute it. And he said papa kasa na wo ka asem tu ho no enye enne o ka asem metima kasa se ye hwa asem no kra afi aba but enne ena papa nkomisha wo hye na abam na aye adwuma moma yentie asem a yem papa Apostle Doctor the prophet of the land ekaye na aye adwuma sheria etie wonyame ehira wo pa obi antie bi Kingsley Pepramu ne Kamel Mohammed mu kafa manka no me no kro amanka no otimi afro bi kate se da bi di so fusu bempatem na me se da me defend no de me yes Mesma my brother Coco Jiska na Maboka Crash. And so na man for the dimatem na mankado. No saba be defending. Wa we you more decent ye. Just what you see can kwa no dia grada antem and to kabisi one day. When I say in that as usual. On dia grada be konto kwa kesi bi pa e be nwa. Can go for the mu. Na amankado. Osofo amanka do ho onyame no me betra no se ne nkwa nyina na amanka do ho asema beto na sase we sei so amanka do ho no da amanka do me you dread ya so se me metaw so for be town me ya de mo bia na me peso bi hu ana me pese me kampo osofo adi kra nkanyamo na mokoko video kra na kami kra nanka menya kra nanka secret yeye ne mama nkrofo na ne nka be kankre Kingsley Pepramu ne Kamel Mohammed mu kafa manka no me no kro amanka no otimi afro bi kate se da bi di so fusu bempatem na me se da me defend no de me yes Mesma my brother Coco Jiska na Maboka Crash. And so na man go for the dimatem na mankado. No saba be defending. Wa we you more decent ye. Just what you see can kwa no dia grada antem and to kabisi one day. When I say in that as usual. On dia grada be konto kwa kesi bi pa e be nwa. Can go for the mu. Na amankado. Osofo amankado onyame no me betra no se ne nkwa nyina na amanka do ho asema beto na sase we sei so amanka do ho no da amanka do
may you dread the actual semi town. So for your town, maybe I dear Mobiana may pursue be who. I remember some campo. Also for a dear grand Kanyamo and a Mokoko video cran and Kami Krananka, Minya Krananki secret. Yaya Mamma for Nanianka. I can't pray. A breaking news be and I'm a day a brow. Asem kesi esie na me denedi enye akoafo tatan kurenti na me wa dabi e kan nipa ya ne nan apache a otu ne nan a na wote ahwe a onso ade mu na wote ahwe enye onon kurenti na me wo fia dabi me be ye nipa dwuma enye abo adwuma na me be ye ono na mitima na dwuma na tim tena so life for me the whole time the whole night. Yes, I am his boss, but then no me brush no off. Because we are kwa we Jimmy for you know me twenegu ne kura we kura no me papa asama waka abam enti na man ne ma bo sade we amede ni picture kura to nanka we wonye nipa ne ho hia wo say nipa kura kana asem ade we nipa fun we nipa say kana asem ohu na de tie ne ye ewiase wonyame difo ka asem to so no wanhwe ya ebedi wachi wo nkwa na nyina me no ka say amankrado ya pam no afri na dwumam eyi na di obi a wo nam aburochire citizen ayikura wonni bi citizenship kura wonye bi dia ye dia ma wa wode nam ne se eja wotundi nam kurom ho no mo a eno so kura no any value because ohu court case nsem atwa ho ahia ane awudie nsem atwa ho ahia edoso enti no nyame ya adom kura next year 2023 ya yebe wuram ye o card na waye kita no ebewu o pipa no wu a yensa renew ma ho it is either say wo baba betena chim sakire ti wabra banka sa apem na we na hospital bi a abrantie ye adwuma amankrado eya ne se efunu enwa adwuma ene wo ye de efunu no ba omu dware funu no o dware ni wi a na ebi omo asiesie ne ho kama na efunu ya omode baaye no onse de funu no ba fresh sana omo wokwan aye pai nipa no mu ansa na omo ye ne ho adwuma ansa na ebi asebe ye dware no kura na ase bi ye na hyade ma na ase we be yi a ya san dware no e de amabusuafo e de ho adwuma na wo ye hospital no we eti nipa no wu a one na pia omo e de omo kɔ eti we obi ewu e na opia no e de no akɔ na de etie nie ababa wo ye oda we ye friend Janet ababa wa ye fani Janet na hospital na amankrado wo mu a oye adwuma wo ho no a oye mochireman adwuma no ababa wa yi ewuye na ye de no ekoye amankrado eya ababa wa hu adwuma asesamale mochireman a oye adwuma de ne yonko mochireman na ono wo hunu ya ne se ofa ade aba oba ya amankrado edifuni amankrado ni efuni eda amankrado di obi baba wawuo ayede na ba se siesie no ho ne yemfa ne hye mochire ena amankrado aba ba funu yi namu ena nipafa apachi mu ya what choking ne nan ba ko a woni efunu eda obi ba wawuo ayede na ba ne ye ba be sie ye de ne be sha ekase fridge mu ne ye wie akotena se adwene kwa be foso a ye betimu sie no amankrado timia adi abofra na wawuo no a very young girl but very beautiful lady say me yiga ni pictures agu ha kire mu a we yembe wo amankrado timia tena se enya adwene bone se oba woni ne ti a se bi wonya yare bone a baba so wiramfo yade yete ne so no ta ne twa bone ne de wompe nemu efunu wawuo oh ewiase mesiw so wonu onyame ni pa ya ade a na wa ye very careful ko papa ne si abrantie wo bebre na obebre papa boni din kansam no miensa na aye adwuma amankrado kodi efunu ama ya che no e Virginia ama efunu na wodi no hospital ho no enam ne wo kasei enam so me ye amankrado adi na danfo bi na connect na sese ye na ko ba bi a ye wuru nkukuo
enkuko omo amu twitwi nkuko na nkuko no so no ewurade enya nkura nkuko en na de sa kese on say omo wo school for omo school kese no omo kitchen no eya no mu yusu eniama kese na de ye aduane no ebiem so enkura no bo no omo didi no ye de ba na we ba ye de ba na ye de ba eti say amankra de free mo kire ho wadi efunu twa obi baba asan we meka na mesia fem meka na me wira ahokra efunu obi a wawuo ayede na ba se wosenka wo wotimu ehwe na wo mutum siesie no wode ni hye fridge mu no amankra de ni efunu na koda ama me no kasei ye yi ne die free hospital honum we kire se nkomsha papa wusu bempa hye ye na abam monhwa de bia a free week we kwanyina ebesi asam kase ato amankra do a esan ato no no nye esan ketwa ehun fifire no te se ebeduru Manasseh ni mpe no se da bi da moma mitubirike na memedi Manasseh atem abusia ensema Manasseh ye de beto jasese nyankopon nipa nkora de a nipa ene ye funfuo eno nti se engosra ewo nyame nipa biso ya yemfa obuo emfa ema na papa ha ana bidi besi medase